SBM selective ebano assignment adebi. But by virtue of nyamia dombia baby am mijina nintino nye baby na me some most times metako. Enti ansa na meko baby no na minim de wo se me ye ho ene emfaso de bebre o my kronkron Ghana. So John, the Regional Security Council no ye no under the leadership of the regional minister in terms of mine no men ka say ebia omuni nanso bi ho nanso so wo hwe generally anamon mu tu no a ade omu hia ne na support ene empire pa say medical mechanic fear ha say in terms of reclamation no wo hwe omu no moves na omo ye no a one emma o mine moka because sometime February amabo abaha omo reclaim 1 hectare of land $48,000 and a buying no air committee. But the Ashanti Regional Security Council led by the minister say baby o mine to me in fact sakan obi nkowi ni maku ema punchani mede emetin fifiri eti enima mienu wo a wo sai asase no yensa so mu dia a obe reclaim asase no na fi ekira asem ya sa no waka wo so a opese wakojo krata bibia ban ma krata obe se otu fomagudie no baby abese otu no sibia asase bi ben ona asase ya would the car curriculum I restore the fertility of the land and sana was why they when you konya de etu ofom agudie say John die tie nie enyem na me say asase no but menya krata e bi tu fom agudie aban say ansa na krata no bedi mu no e wo say asase bi e ben me reclaim die ya wo mu no now we reclaim a wo hu sene e ya because we boka enti eba se wu tu de no a ube kwan abefa so a obi tu anasa obe mine no responsibly ena wo so che excavator no you see aside emra kwan so e de wo nam no wo say ko kata mana ne so enye se wo kata so keke wo kata so ama omu de adua bibia ma na yiyi ama farmers na wo area ho no abe testify say ampa sisi asase no enya arrestore ama yidua bibia eyiyi and that is what they are doing and for me they will forever receive an overwhelming endorsement from my side because I don't hear nansen a insututo ya yennuan bi ho koka adwamu you say yenko contingency fund mu enko yi an amount of 350 million Ghana cedis enfamwa wo mo 350 million Ghana cedis o enfamwa wo mo and that is huge money so just here enti wo hwe set various sectors education je health je environment je sisi akonfo kra so ba beje see data business kan e de so na obi eko tu form agudie sense ase na no so o man no se be boka sa ko reclaim asase no a say John se bi na ntwa yi eti minister na de no a one mineral development fund ye no wo mo ayade pa yeah na say John eno ko deserve special award o se de ma no hwe amemu no ayebu no me century ade ba ko pe na bese mi ho empuntu na Sir John o kan we ja alajinje frame you see unim and do you know what I did tamwa me observe woman no obu se njobe ka chiro most me imagine say this time around I just want to observe so they say na normally the ama illegal mining on agin hini a yintimi nkonye eye people aban crofo
my compromised. Because udru, I mean, we've been to Galamsey site. You report on Galamsey nyene. Ubi timi duru a friend is saying assassin so. Udru hono ano. Vema odi free office. Aircon ukudu anavim ne swate. Yitimi ka che general for say omuri munyina hantwen ye ba. Ye ba. Obeba no na asem na sesa. Me hu bi pen. Okwa akohwede o. Yes. Me hu bi pen. Na cameras and capture. Sa team wa omo ye say dwuma ya ana say Rexec team no omayi omo na alaji nje da no. Say John, baby omo di nkomo bi journalist for gina ho bi. So there's transparency. Enti mi ko ba say obi a illegal mine bi omo sa aka no. Yesu obrani nkodi nkomo bi wa ha. Dabi 87.9 Kumasi. Ynyina yina ho bi. Asenkomo mu di bibia ynyina e ka ho bi. Ka ynyina na eteka anim. So there's transparency. Minim say almost a team na koche. Yesi o machi adansi asokọ ho be mo chi assembly member bi. Eni enyem nwanwa. Abi enyem 9 months for no. Okay. Sure. Sir. Omo ho area. So mo koche assembly member bi. So ho. Eti Sir John say ye kase ye ku ni say ya no a. I am very sure pa say yen sase na say no. One already okobo so me friend ho a. Oma yibi. Oko eye a friend is saying enra no mo call atwema kwa woma area nwene so number 1 and 2. Unim say nwene so ho no. Medika ko ho mrebi. I mean that area. Yes, medika ko ho site ho no. Na me kai say ye ba no. One official ka say baby adu yo mesa ibiu. Baby a me call ho be 2 months ago. The Rexec ne felt say no. I don't know reclamation anko so ye no. Almost a share omo. Amo masaye ade ni bio. So this is Alaji Njene team no. Yes, a higher areas we know some guso omo ye. Nti omo nya endru ha. Okay. So but the other areas omo etimi awie. Nti omo guso omo ye. But Sir John, you see, the point is that this area the omo ye. Ade ba ko a me hu a me se fem ye pa ne say nsuo mienu ene da ho. Wewe meboa ena nwene. As I speak to you now, nwene ya block no. Enti nwene na eda you hu frim. Oh, because ya block na say me kan mom to galam say on block no. Akoma FM 87.9 Kasa de. Wo de ai kasa de. Said na no nkrofo fefa ye ko bie wa ha tutu bi si e. Ai be mom be yin si ai. Nwene nwene magai ba Nkum na aka wanya aka o. Ai nti enu to galam say o. Nwene o be chero. Nwene oma block no. But ye videos ni nyina de o kan nyina ye videos ni nyina. Omo block ni. Alaji Njene ni team nra. So and there was a place you do her ni intimi assess it. Not also on fly drone. Insu no aje ho nyina. Nyensuo. Yes, insuo no ni amena no. Ntimi nko. It also on fly drone. Baby say na omo. Yes, no also on fly drone. So, it is a young me dear. Me ade unu ma dia misro. Ade misro ni say on. Edwuma ye omo ye. Won't say one day na yes ye. Something from above. So you hu above kro. Munja de moye no. Eno de nke pesa beton fi ase o Sir John. Ka be fa hye. Sir John ka be ye de. Because ade omo ye nyina ye hu sa ade we se betinya bo o man no. Emmo man ne moka. Because Sir John timi ntra krom ha me for $48,000 and reclaim asase. Wo mro mo se no wo ho. O mo betimi aye. It was say no dia sabe onku dia onko ye dey. It is say say no dia so wo ye. Because onko say na say aban sa ko fasika de be ya. Nipa ntim be ni de. E na wonim nipa no a ono obi ase no a wo ye no so wo ya on hwe say obi fo from e dey. E me say no. No correct. Sir John, wo pese okutu fo magudie. Wonya nkrata nyina. Ya mo asase a e ho dwo. Enye forest. Enye baby ensuo da. But you see ansa na wo betimi akọ asase so no. Wo nchen ho no. Obi asase enti we claim ansa na wa ye wo de no.
na aka sɛ wo ye wo de na sɛ obi fufuru bi ba nkyɛn na so be ye ya wo betwen wontwe aha sɛ mehu excavator bi sɛ wo mo impound excavators ni mu bi but bi also no mo de ye ɛhɔ adwuma no o mo de ye reclaim no but sɛ adwuma futu ba ko na me ma ɛyɛ alaginje ne Jabari mo and regional minister ɛno so ɛnya requirement sɛ obi ebetu form agudie niema no license na ya identify so how dey safe place mining free obetimi atu form agudie no omo san hwese nipa no wo dozer machine okay and you very important and excavator no say asase no a dozer machine yes asase ni okay and you see most of the miners on top because ne boarding and then also so you fan two form agudie ye dey reclaim asase baako no mu bi omo beso mbeto ene de omo ntokra mine bie no beso beto dozer machine e de na yama no okuyi akwan it normally say omo reclaim asase say most of them ko han but omo man nye a requirement so you must have it it wutu no na dozer machine ye de e kata so me no ya adwen pa so on say John omo make sure say wa ye be ma license say ubetimi atu form agudie no you must have a dozer machine wutu no na no so kata so it be bia betu bia no na wa reclaim utu no wa reclaim no adua nua say John ye ne say ya I don't think say we will have any problem enra baby ba kwa me koye a omo ahye ama mine no wotu borehole to say bia wasi ufie no wotu borehole ho no eno no de wo hye na yi ni gold no enti unim wotu borehole eno wa create pit eno wa connect pipe to the borehole eno de horo na ade no eti ade no de siese ye behwe pa mankrofa ya ade na ye ni yi a aban ni betimi aye dia na ha adwene se omubu omani guso na obi eye de ope Akoma FM ti se John de mi ko hu ye no no right and you was ya go so John yeah